Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fauzan bin Mansur. Raqmun Tullab 1252090. Al-yawm sa'ashrahu hukum mad min anwa'i maksilah wa hukum nun sakinah wa tanwin min anwa' idgham bi gunnah wa iklab fi safha isna wa salis ma'a ta'rif li kulli hukum. Awalan maksilah. Maksilah yaqsimu maddun silati fi ila qismaini wa huwa maksilah qasirah wa maksilah tawilah. Maksilah qasirah huwa maddun yaqa'u iza waqa'atuha uddamin baina harafaini mutaharrikani wa la ya'ti ba'daha hamzatun wa yakrahu bi miqdari harakataini. Saniyan maddu silah tawilah huwa maddu yaqa'u idza waqa'atuha udhamir baina harafaini mutaharrikani wa ya'ti ba'daha hamzatun wa yaqra'u bi miqdari arba'u aw khamsi harakatin. Misalun maddi silah qasirah fi hazihi mushaf huwa raiba fihi hudan huwa ha'ud damir wa ba'da ghairaha ul hamzah. Wa amma maddu silah tawilah fala yuraddu fi hazihi mushaf walakin sa'uqaddimu lahu misalan wahidan huwa Allahu ahdahu am. Hadhihi ayat huwa ha'ud damir wa ba'daha hamzah. Summa hukum iklab. Iklab huwa tahwilu au ibdalu sauti nun sakinah au tanwin ila sauti harfi mim iza ja ba'daha harfu ba. Misalan fi hazil mushaf azabun alimun bima huwa ba'da tanwin harfu ba. Idghamu bil gunnah huwa idkhalu sauti harfin nun sakinah atau tanwin fi harfi alladhi ba'dahu ma'a wujuhi gunnah bi miqdari harakataini wa yaqa'u idza jaa ba'dahu ahadun hurufi huwa ya nun min awaw. Misalan fi hadhihi hukum huwa ghisyawatun walahum man yaqulu hudammir maradan walahum isyawatun lahum tanwin wa ba'daha waw man yaqulu nun sakinah wa ba'daha ya hudam min tanwin wa ba'daha mim maradan walahum tanwin wa ba'daha harfu wa. Fi khitami li hadhihi al-ahkami salasati ahimmatu kabiratun fi tashihi tilawatil Qur'an Karim wa fahmuha ma'a tatbiqi al-amsilati minal mushafi yusa'iduna laysa faqat ala fahmi tazariyati bal ala isqani tilawati amaliyan. Syukran lakum ala husni istimali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.